I pozdrav svima ljudi, ja sam Duel, dobrodošli na klip. Danas nastavljamo sa Yu-Gi-Oh! Duel Linksom. Prešli smo u ovu 14. misiju. Ja sam nešto odigrao danas dvoboja, pa bi trebali sad ići na 15. stage. Naravno još ne igram GX, ali kada uključimo sve karaktere prebacit ćemo se na GX i na ostalo. A šta sad? Da, sad mi se zato malo snimam, pa je to 3 dana. Evo ga, znači complete stage mission 14. 50 ovih malih novčića vrijednih. Ne znam, mislim smo sve napravili i za maksimum na Kaibu što se traži. 15. stage. Evo sam tu, sad ćemo vidjeti što... Da. Znači sad... Nisam Kaiba. Da, evo se seta Kaiba. Imat ćemo dvoboj protiv Kaibe. I moći ćemo otključiti Kaibu. Kaiba koji misli da je bjediv. Vidjet ćemo mi to. Zato sam uzeo kao Yu-Gi-a protiv Kaibe da bude, ali nećemo igrati sa Yu-Gi-evim dekom, nego sa onim Red Ice koji koristim. Sad ovako imamo complete stage 5, ovako moramo dobiti jedan dobiti s setom Kaibom. Mora izbiti 4000 bodova, 10 spelova, 6 trepova. Što se Pegasusa tiče, mislim da moramo to gledati, mene sad zanima isključivo setu Kaiba. Kako sad? 20. Da. There can only be one winner, and you're looking at him. Let's go. Pa idemo. Ajmo prvo ide. Ima plavog borbenog bika, kontrolu neprijatelja, kloniranje. Ima pa dobre karte. Samo ne smemo da pozove plavog. Ja se samo nadam da ne igram s Yu-Gi-evim dekom, da nisam napravio nekakvu grešku. Jer ne da mi se tako predavati zbog sam radi deka. This is my key to victory. Kaiba, I will defeat you. I will defeat you once and for all. Duel. Here I go. It's my turn. Prvi to mi odgovara. Let's do this. I summon a monster in attack position. I end my turn. It's my turn. I draw a card. From my hand, I activate a spell.
svog smo spojiti sa njim. Here I go. I fusion summon a monster. Time to battle. Let's do this. Znači izgubit sam. I attack with a monster. My monster's effect activates. You'll have to do better than that. My turn is done. Here I go. Vjerojatno će It's my turn. Draw! From my hand, I activate a quick play spell. pa ipak mora platiti 500 životnih bodova, ali Exactly what I was waiting for. My monster's effect activates. I set a monster. I end my turn. Okay, here I go. My turn. I draw. Kaj spasti od takve. Mogli bi odigrati... Eto. Now is the time. I summon a monster in attack position. Let's battle. Let's do this. I attack with a monster. My monster's effect activates. Playtime is over. My monster attacks your life points directly. Za pobjedu protiv Kaibu. Ah! Yugi, I was willing to risk everything to win, but I still couldn't pull it off. Kaiba, you will never win if you give in to hatred. Pop. Da vidimo što je to. On još uvijek valjda ne mre prihvatiti poraz. Idemo na strić. Imamo to. I imamo ovo dvoje što smo napravili. Imamo setova Kaibu sad trebali bi ga vidjeti. Sad ćemo vidjeti. It's time to duel! A još se čeka. Ali više ne budemo igrati Here I go. Yugi nego igrati. Check out my A game! Ne znam, ajmo protiv još nekog. Čekaj.
Daćemo mu još jednu šansu, ajde, zašto ne. No one messes with Joey Wheeler. Ali ovaj put ćemo ga dobiti sa Joeyem. Ne stvarno. Da vidimo koliko je dobro na 30. Igre na maksimum. Ok. 30 seta Kaiba. Time to get Kaiba. It's time I put your stinking mug in. I'll show this sniveling puppy that he's more. Duel! Get ready. My turn. I set a monster face. I end my turn. No one messes with Joey Wheeler. It's my turn. I draw. I set a card. I set a card face down. Let's battle. I end my turn. Get ready. My turn. Draw. Here I come. I summon a monster in attack position. Ok, ali ja nemam onako čudovište na groblju. We'll now battle. Don't blink. My monster attacks your life points directly. Samo da izračunam. Don't blink. My monster attacks your life points directly. Gubim... That was nothing. I end my turn. Here I go. It's my turn. I draw. Ček, ti meni daješ ko ribu. Battle. I end my turn. Here I go. It's draw. I'll play this. I summon a monster in attack position. Battle. Watch and learn. My monster attacks your life points directly. Ah, sweet. My monster's effect activates. Watch and learn. My monster attacks your life points directly. Oh, it ain't over till it's over. Watch and learn. My monster attacks your life points directly. Oh, it ain't over till it's over. I've completed another flawless turn. I'm not giving up, cause losing ain't in my dictionary. It's my turn. I draw. All right. I summon a monster in attack position. My monster's effect activates. Let's battle. Take this. My monster attacks. I activate enemy controller. Enter the code left, right, AB. Guess my turn's done. It's clearly obvious that my strategy... I draw. I activate enemy controller. Enter the code left, right, AB. Pozvaći plavo ovog sisa. I dok reći će me.
will now battle. Neću. Game over. My monster attacks your life points directly. Ako Rugi me neće spasiti. Ah! Out. Od kako snimam ovaj Yu-Gi-Oh! Pa zezaš se vrati s menom. Ovo je bio sasvim dobro. Oj, katastrofa. A ništa, ja se nadam svi klip ako je, bacite like, pretplatu i to bi bilo to. Pozdrav.